Mogu da kažem da smo fokusirali nekoliko grupa problema. Pre svega, ako govorimo o ekonomiji, činjenica je da je u Novom Pazaru preko 52% nezaposlenih i uglavnom veoma mladih, što je alarmantan podatak, to je duplo više nego na nivou Republike Srbije. U nevladinom sektoru smo razgovarali o nemogućnostima uticaja na adekvatne institucije gde bi se ukazalo na određene probleme sa kojima se Sandžak suočava, od disproporcije u procentima zapošljavanja, naročito u državnim institucijama, pa do problema aktualnih sa nastavom bosanskog jezika u školama i naravno razgovarali smo i o situaciji u medijima koji imaju različitih finansijskih problema u funkcionisanju upravo zbog određene vrste nepodobnosti u načinu izveštavanja, a sa druge strane imaju i nedostupnost informacijama koje su im potrebne u njihovom radu. Veliki broj problema koji postoje u Sandžaku, zapravo delimo te probleme u čitavoj Srbiji. Znači, oni su samo u nekim sferama pojačani ili imamo određene šumove između Beograda i Novog Pazara. Naravno, evo danas smo recimo razgovarali o tome da je Sandžak veoma zastupljen u republičkoj vladi, ali da sa druge strane takva vrsta proporcije ne postoji u nekim drugim državnim institucijama ovde na terenu. I to je nešto recimo na čemu bi trebalo raditi, ali da veoma često ne može čak ni da se dobije adekvatan podatak koji je to procenat, na primer, prisustva Bošnjaka u lokalnoj policiji, na primer, ili sudstvu i tužilaštvu. Znači, to su neke od tema sa kojima se treba pozabaviti ne samo u Sandžaku, nego i u Beogradu i koje sasvim sigurno mogu doprineti i boljoj situaciji ovde.